uzovuga ngo Imana yo mu ijuru himbazwe yabikoze. Sema Mungu wa mbingu asifiwe kwa sababu amefanya. Nta muntu ushobora kwishoboza gukora. Kwa maana hakuna mtu anaweza kujiwezesha kufanya. Imana ni igushoboza gukora icyo yaguhamagaye. Mungu ndiye anakuwezesha kufanya kile ambacho utakifanya. Imana iguhamagaye. Mungu akikuita izigushoboza muzo yaguhamagariye. Atakuwezesha kwa yale aliyokuitia. Bwana asifiwe sana. Asifiwe sana. Mungu akamwambia Ibrahim, akamwambia nitakufanyia mambo manne. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mugira amahoro. Muwe na amani. Mwiriwe. Habari ya leo. Nta karirimbo kabarimo. Ozmo. Ko wasama. Itara rigize imyaka none niyo rihari bato. Wavuze ko wabaye busy. Nikifikiri makuu yako Bwana, yanipita ufahamu. Usiku mchana wewe ni mchungaji. Nikifikiri makuu yako Bwana, yanipita ufahamu. Usiku mchana wewe wanilinda, wewe ni mchungaji wema. Turashima Imana iduhaye kano kanya kumugoroba. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa mwanya huu wa jioni. Mureke dukubitire Imana amashi twese. Tushakinie kwa makofi sote. Hari abandi batakiriho nyuma ya materaniro ya mbere ashize. Kuna wengine ambao hawapo baada ya ibada ya kwanza. Twebwe Imana ironke akanya tugomba gushimira. Sisi ambao tumepata fursa lazima tushukuru. Amen. Amen. Ndashimye cyane ku byakozwe byose. Nashukuru kwa yale yote ambayo yamefanyika. Uhereye mu gitondo kuanzia asubuhi kugeza no masaha mpaka saa kama hizi. Mwese ndabashimiye. Nyote nawashukuru. Reka tuganire umwanya muto utari munini. Cha tuzungumze kwa muda kidogo si mrefu. Kubera ko masaha y'umugoroba. Kwa sababu ni muda wa jioni. Umuyobozi wa gahunda yabivuze. Kiongozi wa ibada amesema. Abantu bafite inyota cyane yo kubyina. Watu wana kiu sana ya kumchezea Mungu. Ariko inyota igomba kuba ku bintu byose. Lakini kiu lazima iwe kwa kila neno. Igituma dutamba neza nuko tuba twariye neza. Kwa nini tunacheza vizuri? Kwa sababu tumekula vizuri. Kandi biryo rero z'abanyamwuka ni ijambo ry'Imana. Na chakula ya watu wa kiroho ni neno la Mungu. Ndabakiriye na wapokea kugira ngo tubashe gusangira ijambo ry'Imana. Ili tuweze kuchangia neno la Mungu. Ndavuga hejuru y'umuhamagaro nyakuri. Nasema juu ya mto wa ukweli. Iryo jambo nganiri umwanya muto. Ndilo neno tutazungumza jioni ya leo. Nza kugira hano muda ambayo nitakuja kumaliza hapa. Turavuga hejuru y'umuhamagaro. Tazungumza juu ya mwito. Mihamagaro ni myinshi. Mito ni mingi. Ariko yose ntabwo ari ukuri. Lakini yote si ya ukweli. Kandi abantu bose siko bahamagawe n'Imana. Na watu wote si eti wameitwa na Mungu. Abakorera Imana bose, wanaomtumikia Mungu wote, ntabwo ariko bose bakorana n'Imana. Si eti wote wanatumika na Mungu. Gukorera Imana no gukorana n'Imana ni ibintu bibiri bitandukanye. Kutumikia Mungu na kutumika pamoja na Mungu ni vitu mbili tofauti. Ushobora gukorera Imana, unaweza ukatumikia Mungu, ariko udakorana n'Imana, lakini hautumiki pamoja na Mungu. Amen. Ushobora kuba umuririmbyi, unaweza ukawa mwimbaji, ushobora kuba bishop, unaweza ukawa bishop, ushobora kuba apostle, unaweza ukawa apostle. Uitwa kukorera Imana, unaitwa unamtumikia Mungu, ariko Imana itakuzi mudakorana. Lakini Mungu hakujui na mtumiki na yeye. Companies zikomeye cyane, zile kampuni ambazo ni kubwa kubwa, nkaba tu America izo bita Amazon, kama wale ambao wanaishi Marekani, kampuni ya Amazon. Amazon ni kampuni nini cyane. Amazon ni kampuni kubwa kabisa. Ariko nyiri Amazon,
lakini mwenyewe mtu ambaye anashikilia kampuni hiyo, kuba umumemba umukozi wa Amazon, unaweza ukawa mtumishi wa Amazon, ariko nyiri Amazon atakuzi, lakini mwenyewe hakujui kabisa, kandi ukayikorera neza cyane, ugatanga umusaruro, unatumika vizuri na unatoa hata faida, ndetse akabona twa promotion n'utundi tundu twa bonus, na hata inaweza ikawa promotion ama bonus hivyo hivyo. Ariko nanone nyiri gikorwa atakuzi, lakini mwenye kampuni hakujui, kandi nakaga gakomeye cyane. Hiyo ni ajabu kabisa. Uzi gukorera so bujutazi na utakuzi, kutumikia mwenyewe na hakujui nawe pia humjui. Reka tuze gusoma rero. Soma Itangiriro, some Mwanzo. Muntu witoye usoma neza ntamutoye nindi. Somera. Yule ambaye atatusomea vizuri bila kuchaguliwa. Sangwe mbatore. Bisetsa nasoma. My microphone. Ndugu Bisetsa asome. Turavuga hejuru y'umuhamagaro nyakuri. Nasema juu ya mto kweli kweli. Imana yaguhamagaye, Mungu akikuita ukayemerera na kumukubalia, ukemera impamagazi y'Imana, ukubali mwito wa Mungu, uguza wemera icyo bita agreement yayo, na utakubali sasa agreement yake, ugakorana agreement, ukaba ukorana n'Imana, mtaweza kufanya saini. Igitabo cy'Itangiriro ibice ni 12 n'umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 2. Mwanzo 12 mstari wa kwanza hadi wa pili. Itangiriro 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa 2 niho dusoma gusa. Mwanzo 12 kwanza hadi 2. Amen. Amen. Tuzamura ibiganza twese. Tuzamura ibiganza. Sote tunyoshe mikono. Anajibu maombi, anajibu mahitaji, anajibu maombi, anajibu mahitaji. Somere. Tangiriro 12 n'umurongo wa mbere. 12 mstari wa kwanza. Biravuze ngo Uwiteka ategeka Abrahamu ati, Uwiteka ategeka Abrahamu ati, va mu gihugu cyanyu, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, uje mu gihugu nzakwereka, uje mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, numara kugenda rero iyo wahamagawe n'Imana, nzaguha umugisha, nzakugira ubwoko bukomeye, nzogeza izina ryawe, yego, uzaba umugisha. Amen. Uzaba umugisha. Bangusubira mukandi. Rudia tena. Uwiteka ategeka Abrahamu ati, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, yego, uje mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, yego, nzaguha umugisha, yego, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha. Amen. Uzaba umugisha. Amen. Amen. Dukubitira Imana amashi. Shangilia Mungu kwa makofi. Naremvuze ko umuhamagaro, uko anasema mwito, Imana ihamagara itandukanye nuko abantu bahamagara. Vile Mungu anaita ni tofauti na vile watu wanaita. Imana iguhamagaye, Mungu akikuita, ishobora kuguhamagara ku ijwi ryoroheje, anaweza akakuita kwa sauti ambayo ni nyepesi, ishobora no kuguhamagara ku ijwi ryo hejuru, na anaweza tena akakuita kwa sauti ambayo ni kubwa. kandi ijwi ryose ishobora gukoresha. Aina ya sauti yoyote anaweza akaitumia. Ariko imbere yaho tutareba, lakini mbele ya mahali hatuangalii, naho utahamagawe adashobora kumva, na pahali yule ambaye hajaitwa hawezi kusikia, ariko bizavyumva wahamagawe wenyine, na anayesikia ni yule ambaye ameitwa peke yake. Imana yahamagaye umuntu, Mungu akiwa amemuita mtu, ijwi ryayo ntabwo rihuye n'ijwi ry'abantu bashobora kuguhamagara. sauti yake haifanani na sauti ya watu ambao wanaweza wakakuita. Nukuvuga ko iraguhamagara ariko harimo na oda. Anakuita lakini pia kukiwa na sharti. Bwana sifiwa sana. Haleluya. Iziguhamagara na kuita Mungu kandi ikagutegeka, na anakuamuru tena. Ishobora kugufata ngo uvuge ngo ngo ndazi. Hawezi kukuambia alafu useme mimi nakataa. Bwana sifiwa sana. Asifiwe Yesu. Ndio mambo rero imihamagaro yatandukanye. Ndio maana
mwaliko ni tofauti. Ibyo narimbabwiye ngo Ndio nilikuwa nawaambia hari abantu benshi bitwa ko bahamagawe, kuna watu wengi ambao wanaitwa kuwa wameitwa kandi bitwa ko bakorera Imana, na wanaitwa kuwa wamemtumikia Mungu, ariko ntabwo ari abakozi b'Imana, lakini si watumishi wa Mungu kabisa. Ntabwo ari abantu bakorana n'Imana, si watu ambao wanatumika na Mungu kweli kweli. kuba bakora isuku mu itorero, Wanaweza wakafanya usafi kanisani, bashobora kuba ari abantu bakomeye batanga amafaranga menshi mu itorero, wanaweza wakawa ni watu ambao wanatoa pesa nyingi katika kanisa, bashobora kuba ari abantu basupporting itorero cyane, wanaweza wakawa ni watu ambao wanaisupport kanisa zaidi, ariko badakorana n'Imana, lakini hawatumiki pamoja na kuba Mungu. mu nzu y'Imana Kuwa nyumbani pa Mungu tibivuze kukorana n'Imana, haimaanishi ya kuwa unatumiki na Mungu. ibyo ni ibintu biri different cyane abantu Hizo ni vitu ambazo ni tofauti kabisa. Hayo n'abafarisayo, Na hata Mafarisayo no muri bamwe bigishwa be, no mu bigishwa ba Yesu, na mojawapo ya wanafunzi wa Yesu, harabibwiye ko kujana na Yesu no kubana na Yesu, kuna wale ambao waliodhania kwenda na Yesu na kuwa pamoja naye, nta kindi kintu gisabwe ubwami bwo mu ijuru n'ubwabo, na hakuna kitu kingine ambacho wanatakikana wafanye ufalme wa mbinguni wao. Abandi bari bazi ko kuvuga izina rya Yesu no gusenga no gutera hejuru cyane, Wengine walikuwa wanajua kunena jina la Yesu na kuomba na kupiga bari bazi kelele. ko babirangije nta kindi kintu gisigaye, Walikuwa wanadhania ya kuwa wameshahitimisha, imekwisha. Abafarisayo nibo bantu ba mbere bubahirizaga amategeko, Kwa sababu Mafarisayo ndio watu wa kwanza walikuwa wanaheshimu hanyuma sheria. Yesu arabareba, Alafu Yesu alipoangalia aravuga ngo aha harimo icyo bita confusion hagati y'abantu bizera n'abatizera, akasema hapa kuna jidanganyo, kwa sababu wanaodhania kwa wanamwamini Mungu. aho biri bitandukanye ni hehe rero? Bahali Biblia inatofautisha ni wapi? Abatizera iyo babona abantu bateze amaboko abandi barimo barira, Wasioamini wakiona watu wakinyosha mikono wengine wakilia, bazavuga ngo uyu muntu niwe mukristo tugira, wanasema mtu huu ndiye Mkristo ambaye tuna hapa. babwira ubukristo bwo kuri YouTube butandukanye n'ubukristo bwa reality yo mu rusengero. Ukristo wa YouTube ni tofauti na Ukristo wa kanisani. Bona abantu batocinga badukurikirana batari kumwe natwe hano, Watu ambao wanatufuatilia hawapo pamoja nasi, iyo bahe bareba yambaga y'abantu babahimbaza hano biruka basimba, wakiangalia wale watu ambao wanaabudu hapa na bazavuga ati nta handi hantu haba bayumbe nkari aha, wanasema hakuna bahali pengine kuna ombezi kama mahali bose hapa. hano honyine mpamvuga n'ahandi bahe bakurikirana kuri YouTube, Nasema hata mahali pengine wanafuatilia kwa kubera YouTube. umuntu ahagaze hano yorira arimo aririmba, Mtu akiwa madhabahuni anaweza akalia akiimba. umuntu ahagaze imbere y'abantu ashobora kuvuga ibyo yumva mu marangamutima nk'uko babitubwiye, Mtu akisimama hapa anaweza akasema vitu zake, lakini kwa ariko abantu hisia. batatuzi iyo batureba bavuga ko dukiranutse cyane imbere y'Imana, Lakini wale ambao hawatujui wakituangalia wanadhania ya kuwa tunakuwa wenye abatizera haki. rero iyo babona bene ibyo bintu birabacana, Wasioamini wakiona vitu kama hizo inawachanganya. umuntu utizera, Wanasema mtu ambaye haamini, umuntu udakijijwe ambaye hajaokoka, ashobora kuvuga ku ndimi, anaweza akanena kwa lugha. umuntu udakijijwe Yule ambaye hajaokoka ashobora gutanga haleluya. anaweza akashauti haleluya. Yesu arabareba, Yesu akawaangalia, abona bafite ubuyobe muri bo, akaona wana udanganyifu ndani yao, arababwira ngo bavuga ngo mana mana, akasema wanaosema Bwana Bwana sibo bazabona ubwami bw'Imana, si hao watakaoingia ufalme wa keretse mbingu, abakora ibyo data wo mu ijuru ashaka. ila wale wanaofanya mapenzi ya Nukuvuga Mungu. ko ako kantu yashizemo Hilo aliloliweka ko Yesu gukora ibyo data wo mu ijuru ashaka, ya kufanya kulingana na mapenzi ya ako Mungu. ni icumu yahise acumita mu mitima y'abafarisayo n'abanditsi, Huo ni mkuki aliyoweka ndani ya Mafarisayo na waandishi n'abantu bari basanzwe babazi, na watu ambao walikuwa wanawajua kila siku. bari bazi ko hari ibyo bakiranukaho, Walikuwa wanajua ya kuwa kuna yale ambayo wanaweza ari wakawa abantu watakatifu. bizihiza cyane amategeko ya Mose, Walikuwa wanaheshimu sana sheria na torati za Musa, ariko badakora ibyo data wo mu ijuru lakini ashaka. hawakuwa wanafanya yale ni mapenzi ya Aho Mungu. rero niho ruzingiye, niho ikibazo kiri. Hapo sasa ndipo kuna tatizo. Nukuvuga ko hari abantu bitwa ko banezerewe abagize imyaka mu rusengero, Kuna watu ambao wanajidhania kuwa wamefurahi na wamemaliza siku nyingi hari abantu hekaluni. bemereye inganji, abandi bemereye Rwanda n'ahandi, Kuna wengine ambao wameweza kuokoka huko Nganji, ariko pengine Rwanda, urebye indani lakini ukiangalia umuhamagaro ndani, witwa ko bahamagawe, mwito ambao wameweza kuitwa, ntabwo bakora ibyo bahamagariwe. hawafanyi yale walioitiwa Bwana kufanya. asifiwe sana. Asifiwe Imana Yesu. ibwira Aburahamu, Mungu akamwambia ntabwo Ibrahim, aja muri izi story cyane. hatutaenda kwa story sana. Aburahamu Akamwambia Ibrahim, yari umuhungu wa Tera. alikuwa ni kijana yake Tera, Tera yabaga mu gihugu ca Kuru y'Ubukaridayo. alikuwa katika nchi ya Kuru huko, Icyo gihugu nicyo yabagamo. alikuwa katika nchi hii, Hanyuma umurimo Tera yakoraga yari umubaji w'ibigirwamana, na kazi ambayo alikuwa anaifanya Tera alikuwa ni mtengenezaji wa miungu. iwe yageza kora ibiheko byose bibaho, Alikuwa anatengeneza ibiheko uchawi wote ambao unakuwa, yabikoraga ku mugaragaro,
alikuwa anafanya hadharani akabicuruza na anauza. ni ukuvuga ko abakeneye kurangura naho baranguraga ibya wholesale bakaja kugurisha, na wale ambao walikuwa wanataka kuja kununua wholesale walikuwa wanachukua hapo na kwenda kuuza. Abrahamu yarakiri muto cyane. Ibrahim alikuwa mchanga kabisa, akurira muri ubwo buzima, muri iyo behavior, akaishi kwa maisha hayo, akurira mu buzima bwo gucuruza ibigirwamana, akaishi kwa maisha ya kuuza uchawi. Ibyo ari byose ibyo umubyeyi akora n'umwana agomba kubikora, yale mzazi anayofanya pia mtoto afanye, unless amaze kuba mukuru akihitira, ngalau awe mkubwa aweze kujichagulia. Kubera ko abana bafite ababyeyi bamwitabi, kwa sababu wazazi ambao watoto ambao wana wazazi wanakunywa sigara. Kera sinzi na hano nimba bagituma ngo baje kubakongereza, sijui kama hata pia wanawaambia nenda mkaweze kutuchomelea. Kubera ko ngo ibikongeza byaba imiriro yabaye myinshi cyane, kwa sababu mioto imekuwa mingi zaidi. Ariko kera umubyeyi yageza gutuma ngo gende uje kunkongereza bicaye ku gatorero haruguru y'amazu, lakini hapa mbele walikuwa wanamwambia nenda ukaenda ukanichomelea alafu unilete. itabi nje narimwo itabi, na watu ambao wamevuta sigara, narimwo imyaka ntazi, nimevuta sigara kwa miaka mingi. Ikintu uza nibuka namwe urumogi umunsi umwe, kitu ambacho nakumbuka nimeweza kuvuta bangi siku moja, mbona rurandense, nikaona imenizidi, ibi bintu mbikomeje bishobora kungira nabi, nikasema kitu hiki nikiendelea nacho kitaniharibu, byihorera ariko atarugukizwa, nikaacha, lakini haikuwa kuokoka, kubera ko narukuruyeho gutya, kwa sababu nilipofuruta hivi kandi ntabwo nafite gahunda yo kurumu, na sikuwa na mpango wa kunywa. Urugomo rwabo twari kumwe, ni urugomo byakunaniye ngo ni musheni. Anyway, icyo nashaka kuvuga ni iki, kile ambacho nilikuwa nataka kusema, muzi ko hari ibintu byinshi umuntu ashobora gukora, mnajua kuna vitu mingi mtu anaweza akafanya atabigambiriye ukabikoreshwa n'inshuti zawe muri kumwe, na huko unakusudia lakini unafanya kwa sababu ya kundi. Nashaka kuvuga ko iyo bagutumaga nguje gukongeza itabi, kama wangelikutuma nenda ukatuchomee sigara, wari kuri kongeza udakuruyeho, ungelienda kuchoma, na kama huwezi kugira ngo rifatwe neza ryake ili liweze kuwa vizuri kabisa kuwaka, wari kururagaho ukagenda ryafashwe neza, ungeliweza kufuruta alafu ili liweze kushika vizuri moto. Iyo utabikoraga warishikiriza nyiri tabi litafashwe akagukubita, kama ungelikuja kama imeshika ungempelekea yule na aweze kukuchapa. Sasa na bagabo bagito bageza kubwira ngo ryake neza ngo kurure neza ryake, ukaza wari kuruye, na wale ambao walikuwa wanavuta vizuri walikuwa wanasema ufurute vizuri iwake kabisa. Ibrahim yakuriye mu buzima bwa se, ameweza kukomaa katika maisha ya babake. Ari umucuzi, urumva yari umuhanga cyane. Tera alikuwa ni mtu mashuhuri kabisa, yeye yagezarema ibiheko, alikuwa anaunda uchawi, anaweza kutengeneza, yarangiza akabyita amazina, alafu anaita majina. Yo ageza ngo iki ngiki gishobora gukizamwa abantu inda cyangwa imyaka, ndiye alikuwa anasema hii inaweza ikatoa mimba ama ifanye, iki ngiki gishobora gutanga ubutunzi, iki gishobora kugira, hii inaweza kupeana utajiri, inaweza kufanya hivi. Abrahamu nguko yagendaga kura, Ibrahim vile ameenda akikomaa, wagenda tekereza ubuzima babayemo, akaenda akifikiria maisha wanayoishi, hanyuma ngo muri we ndani yake kohazamwe ibibazo byinshi bidafite ibisubizo, kukaja na maswali mengi ambayo hayana majibu, kandi ngo muri bimwe byamuteye ibibazo, na mojawapo yaliyomfanya awe na maswali, hari Imana bakoraga ise yakoraga ngo akazi bahango baje kwanika, kuna miungu alikuwa anatengeneza alafu anawapea waende kuanika, wakaja kuzanika, wanaenda wanaanika, imvura yaje kugwa, Isaka bahamagara timwiruke za Mana zitanyagirwa, mvua ikikaribia kunyesha anawaambia kimbieni mlete miungu hii, zanyagirwaga za rafa, zikinyeshewa zinafariki, zikamenagurika, na zinaweza hata kuanguka. Iyo bazitwaraga umwana agira ukiyasitara zikameneka, wakizibeba mtoto akitereza hivi zinaanguka. Kuva Abrahamu babaga mu nkoni bageza bakubitwa igihe bamenye ibigirwa. Ibrahimu alikuwa anachapwa wakiwa wameangusha hizo miungu. Ngo Abrahamu yicaraga yibaza akabati iyi Mana, lakini Ibrahim alikuwa anajiuliza, je, huu Mungu yaguye ambaye anaweza akatolewa nje mvua ikinyeshwa? Izindi bageza bazikomereza bakazicanira kugira ngo zume, zingine walikuwa wanakonga moto ili ziweze kukauka. Imana ngo ireba mu mutima wa Abraham, Mungu akaangalia ndani ya moyo wa Ibrahim, hanyuma yahamagara Abraham ntatinze, alafu akamuita Ibrahim, Imana iramubwira ngo Abraham, akamwambia Abraham, va mu gihugu, toka katika nchi yako. Iyo jambo, iyo terme yakoresheje va mu gihugu, neno hilo alilotumia toka katika nchi, ni jambo rigaragaza ko nta negotiation ihari, ni neno ambalo linadhihirisha kuwa hakuna kumemeleza. Va mu gihugu cha bene wanyu, toka katika nchi ya ndugu zako, usige sotera na nyoko na bene
bene nyoko bose muvukana, acha ndugu zako, baba yako, mama yako, wote ambao mnazaliwa hanyuma nguje pamoja, mu gihugu nzakwereka. alafu nenda katika nchi nitakayokuonyesha. Naomba mbwira kino kintu, Acha niwaambie jambo hili, niba hari ikintu kigoye mu buzima ni cyitwa umuhamagaro. kama kuna kitu ambacho ni kigumu ni mwito. Imana iziguhamagara, Mungu anakuita ntikubwira ivyiguhamagariye byose, na asikuambia amekuita kwa nini. hanyuma izigenda ikubwira ugeze muri etape par etape. Anaenda akikwambia ukifika hatua kwa hatua. Iziguhamagara, Anakuita, iyo wumvishije ukagenda, ukisikia na kwenda, icyo gihe izigenda igukonjorera akantu kamwe kamwe. ndipo anaenda akikuambia moja kwa moja. Imana iramubwira ngo genda uje mu gihugu nzakwereka. Mungu akamwambia nenda kwa nchi nitakayokuonyesha. Sizi ko mwamutegeye. Sijui kama mnasikia. Imana iramubwira ngo genda uje mu gihugu nzakwereka. Mungu amemwambia nenda katika nchi nitakapokuonyesha. Icyambere nukumva, Kwanza ni kusikia, ugahaguruka ukagenda, kusimama unaenda, hanyuma numara kugenda, ukifika umeenda, uzabona kukwereka igihugu naguhamagariye kubamo. nitakuonyesha nchi ambayo nimekuitia uweze kuishi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nimba hari ikintu kigoye ni umuhamagaro wo gukorera Imana. Kama kuna kitu kizito ni mwito wa kumtumikia Mungu. Undi biravuga ngo Imana ntihamagara abashoye, Nasema Mungu haiti wale ambao wanaweza cyangwe ngo abishoboye. ama wale ambao wanajiweza. Oya, Imana ntizihamagara abashoboye, Mungu haiti wale ambao wanaweza kandi ntizihamagara abishoboye. na haiti ambao Niyo wanajiweza. mpamvu dufite intambara zikomeye mu matorero. Ndio maana tuna vita katika Turimo makanisa. kubanza gushaka ubutunzi abishoboye mbere yuko dushaka Imana. Tunatafuta kwanza utajiri kabla tujafuta wale ambao wanampenda Nyine Mungu. abantu basigaye baje gukingura amatorero, Watu wakija kufungua makanisa bakabanza bagakora imibare yo gushakisha abasponsa, wanafanya hesabu za kutafuta sponsors. akabanza agashakisha abasponsa mu ibanga, Anatafuta masponsors kwa kisiri, agashakisha abashoboye. anatafuta wale ambao Yamara wanaweza. kubona abantu bo hanze Akiona watu wa ngambo bafite amafaranga ariko badafite umuhamagaro, ambao wana pesa lakini hawana mwito, hanyuma bakabahereza amafaranga. alafu wanawapea Iyo pesa. bamaze kubaha amafaranga, Wakiwapa pesa nicyo gihe baza bidekarara, ndipo sasa natwe wanajitangaza, turakubita ingoma. wanasema nasi tutapiga Icyo ngoma. gihe baza bahita bagura sente, Wananunua keyboard, bakagura ibikoresho presque wananunua kila kifaa chote. hari jambo Reverend Sunzu yavuze rirantangaza cyane. Kuna neno ambalo Reverend Sunzu amesema Yavuze ngo likanishangaza. nimba hari ikintu ngo kiza kigaragaza ubuzutse mu banebwe, Kama kuna kitu ambacho kinadhihirisha uamsho katika ngo ni wale igihe wadhaifu, itorero rifite amacakubiri. ni wakati kanisa lina Iyo mgawanyiko. itorero ririmo amacakubiri, Kanisa likiwa na mgawanyiko, abantu ba mbere baza bagaragaza ubuzutse ni abanebwe. watu wa kwanza ambao wanadhihirisha uamsho ni wadhaifu. Kandi abanebwe, burya abanebwe ni abantu bagira amayeri cyane ya Satani. Wale ambao wana udhaifu, wana ujanja wa shetani. Abantu badakishijwe Wale ambao hawajaokoka baza baje hagati y'impande zibiri zihanganye, wanaenda kwa pande mbili ambazo ni zinapigana. ukuvuga ko bakaja mu ruhande rumwe, Wanaenda kwa pande moja, bakaja mu rundi ruhande, wanaenda pia kwa ngambo hiyo kandi ingine. mu buryo bw'imyuka ya Satani. Na kwa kiroho ya shetani, Aba bantu baraziranye n'umukino barimo, hawa watu wanajuana ni nini kandi wanafanya. hagati muri izi parti zibiri Na kwa hizi kundi mbili harimo abantu bakishijwe cyane, kuna watu ambao wameokoka zaidi, ariko Satani ashaka gutanya lakini ambao shetani anataka kugira kuwachanisha ngo batize umurindi, ili aweze kuwapa kuko nguvu, haboneka abafana. ni waonekane wale ambao ni mashabiki. Kandi abo bafana barava he? Na wale mashabiki watatoka wapi? Barava muri ba banebwe dusanzwe tubana, Watatoka kwa wale wadhaifu ambao tunakaa na hanyuma wao, Satani abacemwe ibice bibiri. alafu shetani awagawanye, Mwebwe mukinire muri uyu hano muri no equipe, awaambie ninyi mkuwe kwa timu namwe hii, mukinire muri no equipe, nanyi pia muwe kwa timu hii, kandi ndituza tuja guhura, na tukikuja kupatana bamwe muzamwa mutuka abandi, moja muweze kuwatusi wengine ndetse munakubitane na n'ingoma. hata mpigane hata. Kubera iki rero? Kwa nini? Baba barimo bashaka kwica imitima yo muri ba bantu bari mu mpande zibiri. Wanatafuta kuangamiza mioyo ya watu hao Izo ambao ni wako mbinu pande za mbili. shetani ari mu gukora. Hizo ni mbinu za ibilisi Abantu bagashaka anazozifanya. abantu bafite ubushobozi, Watu wanataka watu ambao wana uwezo, bagashaka ubushobozi mbere yuko bashaka Imana, wanatafuta uwezo kabla hawajatafuta Mungu. kandi Imana ntabwo iba yinaniwe. Na Mungu eti Iki Imana hajiwezi. izikora cyambere, Anachokifanya Mungu kwanza, Imana iziguhamagara itishingikirije ku ushoboye n'ufite ubushobozi. Mungu anakuita bila kujali umeweza ama hujaweza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kubera ko tubanza ibyo twita ko dushoboye, Kwa sababu tunaweka mbele yale tunaita tunaweza. niyo mpamvu rero Imana irimo kwigirayo tukaba muri bya bindi twitwa ko Ndiyo maana dushoboye. Mungu anatusogesha ili tufanye yale Kandi yetu. Imana itari kumwe natwe twotemana, Na kama Mungu hayupo pamoja nasi tunaweza twoterana tukakatana, amacumu, tunaweza tukarushiana mikuki, urwana. tunaweza tukapigana. Kubera iki? Kwa nini? Twabanjije ibintu imbere y'Imana. Tumeanzisha vitu mbele kabla ya Mungu. Imana rero ntabwo izihamagara abantu bitwa ko bashoboye, Mungu hawaiti watu ambao wanajiweza oya, cyangwa se bishoboye, ama watu ambao kugira wanajiweza, ngo hatazagira uwirata imbaraga ziwe ili kusiwe na yule atakayejivunia nguvu cyangwa se zake ubushobozi bwiwe. ama uwezo wake. Ariko hari abantu
ngo nimba ngo mvuye muno ngo ndakiza mwibati. Hari abantu bazabara nivyo bakoreye mu rusengero. Kuna watu wataona hesabu vitu ambazo wamenunua kanisani. Ngo hano mu rusengero ngo mfite mw'intebe zitanu. Eti kanisani mimi nina viti 5. Ufite imirimo mike cyane. Kuna kazi. Wowe ukibara ivyo ukorera mu rusengero. Wewe ambao unahesabu yale unayofanya kanisani. Salome andikiye mu gitabo cy'umubwiriza. Sulemani ameandika katika Mhubiri. Ibice 11. 11. Yaravuze ngo unyanyagize imbuto zawe ku mazi. Amesema mwangilia matunda yako kwenye maji. Alafu unyamaze tu. Ngo yuko utazi bizago bizatera isi. Kwa sababu hujui ni madhara gani yatakuja duniani. Wakoze yale uliyoyafanya bizazenguruka. Yataweza kuzunguka. Hanyuma ngo bizahura nawe mu gihe hari icyo ukeneye. Na yatapatana na wewe kwa wakati unahitaji. Izo dukorera mu nzu y'Imana. Tunayofanyia nyumbani pa Mungu. Hatufanyi kugira ngo dushimwe n'abantu. Ili tusifiwe na watu. Tubikora kugira ngo tubari ivyo twakoze. Na hatufanyi ili tuhesabu tuliyoyafanya. Bali tuliyoyafanya ushobora guhurira navyo muri Amerika cyangwa tunaweza tukapatana nawe Marekani ama mahali pengine. Uvuga ko uzukorera Imana numara uceceke. Tumikia Mungu alafu unyamaze. Ibizago bizatera isi. Kuna majango yatakujia kwa harao bizagera. Kuna pahali itafika. Ugakenera ifaranga. Unahitaji pesa. Waratanze ikoti nguko batubwiye. Ukiwa umetoa suti kama vile umetoa. Imana ikaguhibirenze ibyo ushaka. Mungu anakupa zaidi ya yale umetaka. Chakabiri ugomba kumenya niki? Pili ya kujua ni nini. Imana ihamagara. Mungu akiita. Imana ngo izihamagara. Mungu anaita. Abadashoboye. Wale ambao hawawezi. Yarangiza ikabashoboza gukora ibyo yabahamagara. Alafu anawawezesha kufanya aliyowaitia. Imana iguhamagaye rero. Mungu akikuita. Iziguhamagara udashoboye. Anakuita kama uwezi. Yarangiza ikagushoboza gukora ibyo yaguhamagara. Alafu anakuitia kufanya yale uliyo. Paulo yabwiye Abafilipi. Paulo akawaandikia Wafilipi. Aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Akasema ninawezeshwa yote na Kristo anipaye nguvu. Ndio mambo bavandimwe. Ndio maana ndugu zangu. Nihagira icyo ukora ukabona giciyemo. Ukiona umefanya kitu na ikaweza kufaulu. Ukikubita ku mutima mugiye bakubwiye ngo wabwirije neza. Uzovuga Imana yo mwijuru himbazwe yabikoze. Sema Mungu wa mbingu asifiwe kwa sababu amefanya. Nta muntu ushobora kwishoboza gukora. Kwa maana hakuna mtu anaweza kujiwezesha kufanya. Imana ni igushoboza gukora icyo yaguhamagaye. Mungu ndiye anakuwezesha kufanya kile ambacho utakifanya. Imana iguhamagaye. Mungu akikuita izigushoboza muzo yaguhamagariye. Atakuwezesha kwa yale aliyokuitia. Bwana asifiwe sana. Asifiwe sana. Mungu akamwambia Ibrahim. Akamwambia nitakufanyia mambo manne. Hayo tuliyosoma sura ya hapo ya 2. Umurongo wa 2. Nzaguhindura ubwoko bukomeye cyane. Nitakufanya taifa kuu kabisa. Iyo umviye umuhamagaro w'Imana. Ukiwa umetii mwito wa Mungu. Muri wewe uzumenya ko uri ubwoko bukomeye cyane. Ndani yako jua ya kuwa wewe ni taifa kuu. Cha kabiri ngo nzaguhindura umugisha. Pili nitakubadilisha kuwa baraka. Nzaguhindura umugisha. Nitakufanya baraka. Nako nzaguha umugisha. Nitakupa baraka. Cha gatatu. Tatu. Nzogeza izina ryawe. Nitaweza kulisifia jina lako. Kulitangaza jina lako. Nukumenyekanisha izina ryawe. Ni kulijulikanisha jina lako. Nzakuza izina ryawe ndigiri cyamamare. Nitaweza kulifanya jina lako liwe kuu kabisa. Kandi ngo nzaguhindura umugisha. Na nitaweza kubadilisha kuwa baraka. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hari ibintu bitanu ugomba kumenya. Kuna vitu 5 ambazo unafaa kujua. Mu muhamagaro w'Imana. Kwa mwito wa Mungu. Ibintu bitanu gusa mvuge ndangiza n'icyo. Vitu 5 tuseme alafu tukae. Icyambere. Kwanza. Imana ntabwo izihamagara abantu. Mungu hawaiti watu basanzwe biteguye ambao walikuwa tayari kuyikorera kumtumikia, ahubwo iziteguza bali anawaandaa abantu watu ishaka ko bazayikorera anaotaka waweze kumtumikia. Imana ihamagara umuntu. Mungu akimuita mtu, izihamagara umuntu uri stand by kuyikorera. Hawezi kumuita mtu ambaye alikuwa tayari kumtumikia. Imana izihamagara abantu. Mungu anawaita watu very simple. Ambao ni wa kawaida, wako simple. Abantu boroheze. Watu wepesi. Abantu utekereza ko badashobora kwikorera. Wale ambao huwezi kufikiria kuwa wanaweza wakamtumikia. Icho kindu please. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hanyuma ikabahamagara. Alafu anawaita. Yonyine ikabategura. Yeye peke yake Mungu anawaandaa. Kandi buri muntu wese wahamagawe. Na kila mtu aliyeitwa. Hari uko Imana izimuhamagara. Kuna vile Mungu anamuita. Hari kandi Imana iziheraho kugira ngo imuhamagare. Kuna kile Mungu anaanzilisha ili amuite. Usoma mu gitabo cyo Kuva. Ukisoma katika Kutoka. Ibice 3. Sura ya 3. Biblia zitubira ngo Imana. Biblia inasema Mungu. Ngo yanyuze mu gihuru. Ameweza kupitia kwenye pori. Nikaweza kuwaka moto. Ngo kirasha ndicakongoka. Na ikachomeka lakini haikuisha. Icyo gihe Mose. Wakati huo Musa. Ngo yararagiye intama Midian. Alikuwa anachunga kondoo Midiani. Uzasome Biblia no kuvuga ko imamagazi ya Mose yavuye he. Soma Biblia, mwito wa Musa umetoka wapi? Mose ngo yararagiye intama. Musa alikuwa mchungaji wa kondoo. Hanyuma ngo atambikishwa no kuja kureba igihuru cyahiye ntigicakongoka. Na akaweza kupita kando aweze kuangalia
pori ambayo inachomeka na kuishi. Mungu alikuwa bado hajamuita Musa. Kuna njia Mungu anampitisha mtu, njia ambayo Mungu anaweza kukuita, si hiyo alini. Kuna sababu ambayo lazima iwe. Kuna kitu ambacho Mungu atakubalikiwe ili aweze kukushika. Kuna vitu Mungu anaamuru ili ziweze kutufikia, ili tuweze kuzubaia vitu hivyo, alafu Mungu aonekane kwa vitu hizo, alafu atuite. Mungu amemuita Musa, lakini Musa akaenda kuangalia pori iliyochomeka lakini haikuishi. Akaenda, alipofika karibu, sauti sasa ikatoka kwenye pori hiyo. Inasema usikaribia hapa, ni patakatifu. Akamwambia toa viatu. Musa ameitwa kwa sababu ameweza kuwa na hamu ya kuangalia iliyochomeka ikuishi. Kuna wengine Mungu amewaita kwa sababu walikuwa wagonjwa. Kuna wengine Mungu amewaita kwa sababu wamekuwa na umaskini. Kuna wengine ambao wamekuwa na sababu za kufungwa, Mungu sasa akawaita. Mungu anazo njia nyingi za kuweza kumuita mtu. Imani zihamagara bishaka, Mungu anawaita atakao, hanyuma ikabategura mu gihe cyayo, alafu anawaandaa kwa wakati wao, ikabigisha ibyo bazayikorera, alafu anawafunza yale watakayomfanyia. Pili, igihe cyose umuntu ngo atekereza ko ashoboye umurimo w'Imana, wakati wote mtu akizania kuwa anaweza kazi ya Mungu, igihe cyose umuntu atekereza ko ashoboye gukora umurimo w'Imana, mtu akijifikiria na kusema ya kuwa anaweza kufanya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ngo bataragera mu rugero rw'Imana yifuza ko azayikora, hajafika kwa kiwango kizuri Mungu anachokitarajia aweze kufanya. Umuntu yikubita ku mutima kabongoje no mukozi w'Imana, wakati wote mtu akisema mimi ni mtumishi wa Mungu, ngo bontora kuba protocol no bishobora, mimi wakinichagua kuwa protocol ninaweza. Ngo nindo unanirwa kuyobora itori, ni nani anaweza kushindwa kuongoza kanisa kama fulani na fulani wanaongoza? Igihe cyose uzatekereza ko ushoboye gukora umurimo w'Imana, wakati wote ukifikiria kuwa unaweza kufanya kazi ya Mungu, uzamenye kutaragera mu rugero rukwiriye Imana ishobora kuguhamagara kuyikorera. Ujue kwa hujafika kwa kiwango ambacho Mungu anakihitaji. Ariko igihe cyose uzumva ko utari tayari, lakini wakati wote utajisikia kuwa hu tayari. Erega abantu babona ko badashoboye. Kuna watu ambao wanajiona kuwa hawawezi. Imana ihamagara Mose, Mungu alipomuita Musa, yabwiye Mose ngo nagenda aje kwa Farao, amemwambia Musa nenda kwa Farao. Mose abwira Imana ati rwose njewe sinshoboye. Musa akamwambia Mungu siwezi. Bakomeza kuvugana n'Imana, wakaendelea kuzungumza na Mungu. Uzasoma igice cya 3 n'igice cya 4, soma sura ya 3 na ya 4. Arao bivuga ngo Mose yagezaho ngo ikongerezaho uburakari bw'Uwiteka. Kuna bali nasema Musa aliweza hata kuchemsha ukasiri kwa Mungu. Imana aravuga ngo semana ntuziko nzame maguza ndedemanga. Amemwambia Mungu ujui mimi sijui kuongea. Imana iramubwira ati wewe nta masababu. Mungu akamwambia mimi sitaki sababu. Jewe ni jewe uzure mikirage. Mimi ndiye ninafanya mtu. Ni jewe uzutuma n'abantu bavuga. Na mimi ndiye nafanya watu waweze kunena. Kandi mwe wewe wikubita ku mutima ngo urabishoboye. Wewe unajipiga kifuani eti unaweza. Abandi baza ngo se bari abandi gase numva bavuga ngo bari abadiakoni se baza ngo nibo bazi kwambara. Wanasema eti hao deacons ndio wanajua kuvaa. Wewe waze ngo kumdiakoni ngo kuba umusafi nguzi kwambara. Wanajua kuwa deacon ni kuwa msafi na kujua. Changa changa mu bantu ngo yambaye ngo spere ngo yambaye iki. Aendelee kupita katikati ya watu wote amevaa hizo mavazi. Mwito hauambatani na mavazi. Ushobora kuba ufite imyambaro yuzuye no muri balkoni. Unaweza ukawa na mavazi mengi lakini amejaa. Ariko udashobora gukora Imana ishaka. Na huwezi kufanya kile Mungu anachokitaka. No. Kuba wariza amashuri menshi. Kuwa umesoma sana. No. Kuba uvuye hanze cyangwa warigiye hanze. Kuwa umeweza kusomea ngambo. Bivuze kushoboye Imana ishaka. Haimaanishi kuwa unaweza kile Mungu anachokitaka. Imana zihamagara abasanzwe. Mungu anawaita watu wa kawaida. Hanyuma ikabashiramo ibidasanzwe. Alafu atawaweka vitu ambazo si za kawaida. Yarangiza ikabakoresha ibyo ishaka ko bazakora. Alafu anawatumikisha yale anayotaka wafanye. Abantu baza rero ngo bafite ibyo bazi. Wale ambao sasa wanakuja eti wana vitu wanajua. Gushika bagakoroga makorari. Ndio wanakuja wanaweza kukoroga hata kwaya. Ngwiwe ngo aririmbira muri ministeri ngo ikomeye cyane. Eti alikuwa anaimba katika ministry kubwa. Abandi nguriya ngo mu Rurambo ngo yari umuririmbyi ukomeye cyane. Eti wengine huko Rurambo alikuwa ni mwimbaji mkuu. Abandi bari mkuwa hamya hano bakobwa bakoze amakwe. Wengine walikuwa wanashuhudia hapa wasichana ambao wanafanya harusi. Abantu bari mkuhamya abantu baje mu bukwe nk'abantu bapfuye. Watu ambao wanawashuhudia watu walikuja harusini kama waliokufa. Ngo niwo mwombaji twagiraga. Eti ndiye mwombaji tulikuwa naye. Nguyu ngwimirimo ngo bakabanza bakarira bacuye. Wanalia. Nguyu ngo twavuga ibyo ngo tubirangize. Huyu mambo yake hatuwezi kusema na kumaliza. Ngo ni umuririmbyi. Ni mwimbaji. Akabwo mupasa ka mikoro.
na wanaweza hata kumpea mic ngo naririmbe eti aimbe. hano dufite abageni bangana gute? Hapa tuna bazaba bahamye twabacuye, wanawashuhudia wakiwa wamewaleta harusini, ariko bose bafutamye muri zino ntebe, lakini wote wamekuja wakakaa katika viti hivi. None ukareba uyu muntu biza sasa mtu nguyu eti huyu ngo gutanga icyacumi, kutoa fungo la ngo na maturo na sadaka, ngo ndacho twovuga hatuwezi kusema. ngo niwe wari ufite kanisa ryacu, ndiye alikuwa na kanisa letu. Pastori wachungaji basa baguma guhamya abanebwe batuzanira, ambao wanaendelea kudia hao madhaifu ambao wanatuletea, basa bavuga ibindi bareke ivyo gukorera Imana, kubera ko natwe dufite amaso kandi turabashumba turagenzura. Waseme mambo mengine lakini wasiseme mambo ya kutumikia Mungu, kwa sababu sisi pia ni wachungaji. Kama ulikuwa unaimba mahali ulikuwa, kwa nini uimbe ukifika hapa? Wewe kutaja muri korali, kwa nini uende kwa wanakwaya? Abane ngo nimirato ngo muri korali ngo hari abantu ngo bazabirata ku bandi. Eti kuna wengine ambao wanajifuna kwa wengine. Wewe nyine unajiroga mwenyewe. Wewe uko na shida. Impano izicyazwa, mbabwiza ukuri. Karama hunolewa. Nimba ufite impano utayikoresha izoshira. Kama una karama na utumii itaisha. Amen. Amen. Abandi bakirata ku bandi ngo ibo ngo babaye muri za ministeri ngo zazindi zatangiye ngo muri 90 ngo 94. Eti wengine wamekuwa kwa ministry ambazo zimeanza huko katika miaka 92. Nimbara muri ministeri yatangiye muri 94 bitubwiye iki? Kama umeishi kwa ministry hizo, mbona keretse abakora ibyo data wo mwijuru ashaka, wale wanaofanya kulingana na mapenzi ya Mungu. Bwana sifiwa sana. Haleluya. Cha tatu. Bwana sifiwa sana. Haleluya. Biravuga ngo gukorera Imana, kutumikia Mungu, ngo ntabwo ari impano y'abantu bake batoranijwe abantu runaka. Hiyo si karama ya watu wachache ambao wamechaguliwa. Hari abantu bazabibesha gukorera Imana ngo hari Imana yatoranije. Kuna watu wanasema kuna wale wamechaguliwa. Oya, ahubwo biravuga ngo gukorera Imana, bali inasema kutumikia Mungu ni inshingano za buri wese. Hilo ni jukumu la kila mmoja. Kwa muri bimwe Imana yaturemeye, pamoja wapo ambaye Mungu ametumbia. Ngo yaturemeye imirimo myiza yo muri Kristo Yesu. Ametumbia kazi njema ndani ya Yesu Kristo. Imana yaturemeye imirimo myiza yo muri Kristo Yesu. Sote Mungu ametumbia kazi njema ndani ya Yesu Kristo. Gukorera Imana cyangwa guhamagagwa n'Imana ari impano. Kutumikia Mungu ama kuitwa na Mungu si karama. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Kama jinsi Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee, kugira ngo umwizera wese ili amwamini yeyote ubugingo buhoraho, apate uzima wa milele. Guhamagagwa si impano, kuitwa si karama, ahubwo ni inshingano za buri wese, bali ni jukumu la kila mmoja. Hello. Icyakane biravuga ngo inasema uw'Imana yahamagaye, ambaye Mungu amemuita kuyikorera, kumtumikia, ngo izimuha n'ubushobozi bwuzuye bwo kuyikorera, atampa hata uwezo wa kumtumikia. Hari abantu Imana izihamagara bakagira ubwoba. Kuna watu ambao Mungu akiwaita wanaogopa, kandi koko aho kwikubita ku mutima wogira ubwoba bwo gukora icyo ujipiga kifuani, lazima uwe na uoga kabisa. Ariko biravuga ngo uw'Imana yahamagaye, lakini inasema yule Mungu amemuita, iziguhereza n'ubushobozi bwuzuye, atakupata uwezo uliojaa kuyikorera, ya kumtumikia. Imana yabwiye Mose, Mungu akamwambia Musa, Mose ngo yazayibwira ati jewe nzotungana imbere ya Farao gute? Musa alikuwa anamwambia nitafikaje mbele ya Farao? Ngira ngo wewe usijali. Mungu akamwambia usijali, nzabana nawe, nitakuwa pamoja nawe, ntabwo nzaguta, sitakuacha, ndi kumwe nawe, niko pamoja na wewe ahantu hose uzaje, kila pahali utakapokwenda. Sasa yamukore utumenyetso na hata amemletea ishara kama ngapi. Mose yamubwira ati se none nishika kwa Farao niki kintu nzavuga iki mbere ya Farao? Musa akasema nitasemaje mbele ya Farao? Bwana sifiwe sana. Haleluya. Icho Imana yakoreshaga inkoni igahinduka inzoka. Mungu alikuwa anatumia fimbo lake inabadilika kuwa nyoka. Icho Imana yamubwira ngo nakore hano mukwaha yakiza mukuboko kukabemba. Mungu alikuwa anamwambia weka mkono kwenye nukuboko Imana yaguhamagaye. Mungu akiwa amekuita, tukagira ubwoba, usiogope, izaguha ubushobozi bwuzuye, atakupa uwezo uliojaa, kandi izagukoresha guhamagara, na atakutumikisha kwa yale aliyokupa. Icyanyuma arico ndangirizaho ya mwisho tukitamatisha, yabongo igipimo cy'ubushobozi bwo gukorera Imana, kipimo cha uwezo wa kutumikia Mungu, ngo ndikigirwa n'abantu, hakifanywi na watu, ahubwo ngo gifitwe n'Imana yonyine yaguhamagaye, bali kina Mungu aliyekuita. Igipimo cy'ubushobozi bwo gukorera Imana, kipimo cha uwezo wa kutumikia Mungu, ntabwo gifitwe n'abantu, oya, hakina watu, ahubwo Imana bali Mungu yaguhamagaye aliyekuita niyo yonyine ifite ubushobozi, ndiye ana uwezo kuzagushoboza gukora ibyo yaguhamagaye, ya kukuwezesha kufanya aliyokuitia. Bavandimwe nagira mbabwire ino jambo, ndugu zangu, acha niwaambie neno hili. Niki Imana yaguhamagaye gukora? Ni nini Mungu amekuitia kufanya? Gitondo numvise pastor abivuga, asubuhi nimesikia pastor akisema, ubundi ara maswali abantu bakunze kwibaza cyane. Kuna maswali watu wanajiswali. Mwejewe ngo nzava muri ya kanisa, eti mimi nitatoka kwa kanisa hili, halijanifaidia. Wewe ngo nukuri ngo nta kintu na kimwe
eti hakuna hata jambo moja. No, mbere yuko utekereza ico kintu, Kabla ufikirie jambo hilo, uzubanza utekereze ngo se wewe niki wamariye itorero, ufikirie mimi nimeifaidi kanisa kwa nini? Niki wakoze mu itorero ubamo? Ni nini nimefanya kwa kanisa ninaloishi? Imana izatubaza. Kwa mengi ambayo Mungu atatuuliza. Imana izakubaza aho wakorera umurimo wayo. Mungu atakuuliza pahali ulikuwa unatumika kazi yake. Aho waruwa mu rusengero wasengeragamo. Pahali ulikuwa unaishi kwa kanisa. Niki wakoze? Umefanya nini? Ni igihe basuraga barwaye wari uri he? Wakati walikuwa wanatembelea wagonjwa ulikuwa wapi? Igihe bubaka urusengero niki wakoze? Wakati walijenga hekalu umefanya nini? Igihe baguraga intebe zo mu rusengero niki watanze? Wakati wamenunua viti za kanisa umefanya nini? Igihe baherekeza abashitsi nayo amafaranga watanze? Wakati umesindikiza wageni ni pesa gani umetoa? Igihe bakoraga isuku hano niki wakoze? Wamefanya usafi, wewe umefanya nini? Mama bavangoshe bazakora umuganda isuku hano. Nimesikia wakisema kesho kuna kufanya usafi kanisani. Wewe ni ihe suku wakoze? Wewe umefanya usafi gani kwa kanisa? Hari abantu baza binjirana umushiha mu rusengero. Kuna watu ambao wanaingia na makasiriko kanisani. Mbere yuko yicara ku ntebe. Kabla hajakaa kwa kiti. Akabanza kaza koraho gutya kazareba. Anagusa hivi. Kandi akazareba yakanyanya ngo gusaba abantu. Na anasema je, watu hawa ninde mukozi ugira mu rusengero? Ni nani mtumishi wako hapa kanisani? Urazana maferi yawe yakijiri hanze n'ubunebwe. Unakuja na kuremba kwako hapa ukitoka huko nje. Ngo nduhana guhindebe ngo hari ngo abadiakoni nabo ngo barahamagara wiki. Eti hao madikoni sijui wameitiwa nini? Uzosoka anzuza n'umukungu gwa guhanagurire. Utakuwa unatoka nje ulete vumbi alafu wakupanguze. Ukora ibyo ukora numarase baguhanagurire. Utoke ufanye vitu alafu wakupanguzie. Kwani wewe umekuwa nani? Tachuza ukora mu rusengero. Hujakifanya chote kanisani. No gukundura gusa intebe zo mu rusengero. Ni kubomoa viti za kanisani. No gucamba ibyo abandi bakora. Na kuweza hata kuchamba yale wengine wanafanya. Wakiimba unawachamba. Basirimbura bacamba. Hapa unawachamba. Wakifanya chochote wewe unawachamba. Uzagira icyo ukora nawe turebe izuzu ukora. Wewe jaribu kufanya chako tuone nini unafanya. Wewe warifungiranye ndituzi icyo umaze mu rusengero. Umejifungia hatujui ni nini unafaidi katika kanisa. Guteza intambara. Kuleta tu vitu. Bundi nimba hari icyo udashoboye gukora. Kama kuna kile uwezi kufanya. Umurimo woroshe ukoroheye wewe. Kazi rahisi. Uzuceceka abandi bakora ibyo bashoboye gukora. Nyamanza wengine wafanye kile wanachokiweza. Umuntu ushaka kugira icyo avuga. Mtu ambaye anataka kunena kitu. Akigaragariza mu bikorwa. Anadhihirisha kwa matendo. Kugira ngo abantu bamenye icyo ashoboye gukora. Ili watu wajue kile anachoweza. Lakini kama kuna kile ambacho hujakifanya. Ceceka barimo bakora. Nyamanza wale ambao wanatumika watumike. Ariko ntukabo kurwanya abandi. Bali usiwapinge wengine. Wewe ngo basabigira nabi. Eti wanajifanya tu. Wewe unajifanyaje? Baza baguhanagurira. Bakupanguzie. Abandi bagatuma abadiakoni. Wengine wanatuma dikoni. Ariko nigututuma umudiakoni uri hariya kwizamu. Wewe unamtumaje dikoni ambaye hapo kwenye zamu? Ntiwagurutse kuramya no guhimbaza. Ujaabudu na kusifu. N'amaturo ntuzu yatanga. Sadaka utowi. Ariko kurareba mu gasakame ka ugasohora inote. Lakini unaangalia kwa kibeti chako na kutoa. Ukazugobeza umudiakoni nk'umukaderi wawe ngo kuja. Unafanya hivi dikoni unamfanya hivi na mkono. Umudiakoni asiga kaza hapa yicaza abantu. Aache kazi ambayo alipewa ya kuketisha watu. Ngo mvunjire. Eti enda ukanitafutie change. Ngungurira amazi. Ngo kurumva? Unasikia? Mwagiye mubaha abadiakoni bazaba bakorera isuku mukicara baba. Simheshimu deacons ambao wanafanyia usafi mnakaa. Niba akora umurimo udashoboye gukora usabimubahira. Kama mtu anafanya kazi ambayo uwezi mheshimu. Abana abadamu bafite abatware babo. Hao ni wake ambao wana waume zao. Abandi nabagabo bafite abana bakuru. Wengine wana watoto wakuu. Tukumve ko umuntu ari umudiakoni ngo wumve ko nta bwengagira. Usisikie kwa mtu ni deacon na hana akili. Ngo wewe kuja hapa. Usohotse ukaja hanze kugura amazi. Enda ukanunue maji. Cyangwa nimba umubwira umusabishe n'uburenganzira bwe bwo kukwemerera. Ntabwo ari umudiakoni wawe. Na ukitaka kumtuma umuombe, kama atakubali ni sawa, kama atakubali si sharti. Kwa murano mvaneza? Mnasikia? Abandi ngo genisho kumugurira nimba ari vuvuzera nimba ari biki yari hanze kwiduka. Ngo azani n'umwana we ngo kakubagaye. Eti enda amletee mtoto wake. Turatunda abana baza barya n'uduke. Ni? Bavandimwe mureke twubahane. Tuheshimiane. Ubaho uwo muntu tekereza umuntu uzawirwa azerera hano. Toba anashinda akizunguka hapa. Wewe uricaye ugasinzira waruhu ukicura. Wewe unasinzia mpaka unaamuka. Wicura ngicura cyabaye kintu mwinyota ngo nasema kiu imekuja nenda ukaniletee maji. Muza mwubaha umuntu ari mu kazi uzumubahira. Heshimu mtu akiwa kazini pake. Okay, ushobora kumusaba service. Unaweza ukamuomba service. Kuko naje wowe insaba. Kama vile na mimi unaweza kuniomba. Cyangwa urasohotse kuri telefone. Umetoka kwa simu. Ushitse hanze ugize ubute bwo kugaruka. Umeona uwezi kurudi. Ngo sakame ngo esiziri. Kibeti. Bagutwarire sakame. Eti wakupelekea kibeti. Na telefone wasize ngo babikusangishe. Na simu ulioacha eti wakupatishe huko juu.
muza mwiyubanga abakozi b'Imana. Jiheshimu kama watumishi wa Mungu. Kandi Imana na Mungu birizi turanga umunsi w'imperuka. Biblia inasema siku ya hukumu. Ngo hari ibizatubaza abantu bakaza ngo se ni banda abo ngabo tutabikora. Kuna vile atatuuliza na tujiulize ni akina nani walikuwa wanafanya. Wawe muri kumwe. Kwa nini hujamheshimu ndugu yako? Ushobora kubaha Imana. Huwezi kumheshimu Mungu ambaye ni mbingu. Mnasikia vizuri? Wengine dikoni ambao wanapigwa hapa. Akija kusimama anamsimamia. Ngo yamwicaje nyuma yao bari kumwe ngo bari imbere nibo bicaye imbere. Eti wale walikuwa pamoja wamekaa mbele yake. Itonde, muza mwitonda. Nenda pole pole. Biblia izibwa ngo nugera mu nzu y'Imana. Biblia inasema ukifika nyumbani pa. Linda hata mguu wako. Abadiyakoni nabo rero. Dikoni zina nyinyi. Bazabicaza batakoresha marangamutima. Waweze kuketisha bila kuangalia kwa hisia. Mungu waje mbere yicara imbere. Aliyekuja mbele akae mbele. Ariko umuyobozi yubahwe. Lakini kiongozi aheshimiwe. Aketishwe vizuri. Ariko ndukare umuntu umurebere mu bwoko cyangwa mu kare. Lakini usiangalie mtu kwa mila ama kwa bicaza abantu ukurikije amasano mufite. Ama waketishe watu kulingana na vile mnahusiana. Tubikora kubera iki? Hayo yote tunafanya kwa nini? Kugira ngo ibyo twahamagariwe n'Imana tubashe gukora. Ili yale tuliyoitiwa na Mungu yaweze kufanyika vizuri. Abadukorera badukorere neza. Wanao watutumikie vizuri. Natwe tubikore neza twubaha ababidukorera. Nasi tuwaheshimu wanaotufanyia. Imana ibaho umugisha. Mungu awabariki. Umuntu wese. Kila mtu azabazwa n'Imana. Ataulizwa na Mungu. Icyo yahamagariwe gukora. Alichoitiwa kufanya. Niba yagikoze neza. Na kama amefanya vizuri. Imana ibaho umugisha. Mungu awabariki. Kandi bagire neza na Mungu awarehemu.